raha tsy mivadika raha sur 30 minutes pauzeny ka zany. Salut, hein. Bon, tonga de alefa izy ty fa za tsy hagnano vidéo lafa ve fa olo magnano masque manko zay de tsy afaka miresaka mivalampotra be. Bon, anareo teo nagnontany nisy sary nipublieko teo hoe magnano masque za. Masque io naturel izy ty efa misy savon miaraka aminazy. C'est un truc que j'ai essayé hitako tsara le izy de zaraiko aminareo. Fa ho anareo zay manana visage sensible, essayez amin'ny tagnana aloha le izy, essayez amin'ny eto hoe. Essayez amin'ny tagnana eto. Raha ohatra anao tsisy raha essayena eto. Raha ohatra zany anao tsisy réaction allergie, zay izy vao appliquenao amin'ny visagenao. Zavatra naturel be io, fa savon ihany angamba no élément kely anatiny ao, zay savon mahazatra anao no ampiasainao. Fa za aloha mampiasa an'le savon Dove no ampiasaiko ao anatin'le izy. Fa zay savon mampalaise anao no ampiasainao anatiny ao. De tsy afaka mivolagna raha satria misera be le masque. Misery be le masque de tsy afaka miteny normal za. Fa rehefa azonareo le zavatra teneniko de iny ranony vary igny no ataonao anatiny na koa kobam-bary koa mety. Kobam-bary ny tena nataoko zao aloha kobam-bary. De ino ndraiky ho an'izay visage sensible tsy mahazaka citron afaka tsy mampiasa citron. Fa zay fotsiny za. De ino moa le azavaka hatramin'ny voalohany le isa tapatapaka le tapatapaka kely ny connexion. Savon crème, base de crème zay mahazatra anao. Savon base de crème ou zay mahazatra anao. Nina nampiasaiko savon Dove. De ino moa zany azafady fa tsy mahafaka miresaka za ohatra fa misery be le visage amin'le masque. De pomme de terre ou teo alainao pomme de terre, alainao ny savon de ny kobam-bary na ranom-bary. Ranom-bary le mangotraka indray iny ampanitsinao na koa alonanao le vary anatin'ny 15 minutes de alainao le ranony vary iny na koa kobam-bary. Fa nina zao kobam-bary no nampiasaiko. Iny de izy telo io zany de raha ohatra hoe visage plutôt sensible ianao tsy mahazaka citron de afaka tsy mampiasa citron. De raha ohatra ndray hoe visage misy tache ianao zany tokony hoe zavatra tache mampiasa citron satria citron manala tache. Ohatra hoe visage mahazaka an'le citron ianao. Azaveo koa mila zakanao le izy fa alainao le izy ambarako le ny composition. Rapenao ny pomme de terre. Zany moa efa nanao raha nisy pomme de terre teto efa natao fa efa napetako le izy efa vita. Rapenao ny pomme de terre. Vita rapenao ny pomme de terre. Tonga de fiazinao zany le pomme de terre. Fianao alainao le ranony le pomme de terre. Alainao ny ranony le pomme de terre. Alainao ny ranony pomme de terre. Mahazo anao ranony le pomme de terre atanao eo. De rapenao ndray le savon. Rapenao madinidinika. Rapenao ndray le savon.
grrrrka vita rapenao amle tokony hoe masahaza ny tarehanao fotsiny a fa tsy afaka tehirizina le izy a fa le sahaza ny tarehanao le andeha ataonao fotsiny de ataonao eo amin'ny coin eo zany ny inona moa zany e ny savon râpé iny a voarapinao iny a de a alainao koa ny kobam-bary na hoe ranom-bary a zay efa nataonao le napetrakanao 15 minutes na koa kobam-bary le tena poudre alainao de afangaronao amizay alainao le rano le pomme de terre iny a de arotsakanao le poudre le savon le nirapénao afangaronao afangaronao de alainao koa le poudre le vary na ranon'le vary afangaronao jusqu'anao mahazo an'le crème zany e jusqu'anao mahazo an'le crème oui raha ohatra hoe savony nosy mety aminao de afaka atao savony nosy koa le izy afaka atao savony nosy ho an'izay efa mampiasa an'izay savony nosy zay mety koa zany savony nosy fa nena zany dove no nampiasaiko de diskanao mahazo an'le crème de alohany anao mampiasa anazy amin'ny visage kosa aloha oka zava tsara fa diovina tsara aloha ny tarehy diovina tsara mihitsy ny tarehy zay vao manao masque diovina tsara ny tarehy zany hoe mampiasa démaquillant anao na mampiasa mousse anao zay zavatra fanadiovanao tarehinao andavanandro inona zavatra fanadiovanao ny tarehy za zao ndraindray mampiasa démaquillant démaquillant le tout en un reny tonga de manadio ny rehetrarehetra reny na koa mampiasa mousse de nettoyant ianao na mampiasa gel nettoyant ianao zay fanadiovanao ny visagenao diovinao tsara mihitsy aloha ny tarehy zay vao miappliquer an'le masque ianao eo amin'ny tarehinao io fa ny tarehy maloto tsy tsara anaovana masque satria io masque io manakatina ny pore ny visagenao manakatina ny resserrer les pores pour avoir le visage plus lisse, plus éclatant, plus radieuse. Voilà. Donc, diovinao tsara mihitsy aloha ny tarehy azafady somary mampime kely za miresaka fa serré be le tarehy de tsy afaka miresaka normal za de diovinao tsara ny masque aloha afaka mihetsiketsiky diovinao tsara aloha ny tarehy de appliquenao amizay le masque tsy afaka misokatra tsara ho an'ny vavako satria serré be le masque tsy afaka minitra za rehefa voasasa io zay za vao afaka manao resaka tsara fa tiako azavaina fotsiny le izy satria namoaka sary za de misy manontany renseignement de valiko le question zay alako le resaka tsy mazava zany de soranao amizay appliquenao amin'ny visagenao amizay le masque nena rehefa tokony sasana fa efa 30 minutes zay efa enjana ve le izy de appliquenao le izy appliquenao amle visage bien propre le visage madio tsara ny tarehy anaovana an'le izy fa tsy tarehy maloto madio tsara diovina tsara ny tarehy manao an'le izy iny koa raha lali manao iny koa neny lali zany ataony savony nosy nenazy lali neny lali nataony savony nosy nenazy de zay de diovina tsara appliquena tsara de avela eo mandritra ny 30 minutes izy avelanao eo de sasanao amizay de anasa izy zao sasako hitanao trenareo ve ay tsy maintsy mandeha ry aho de nasan'le izy fa efa 30 minutes zay de nasan'le visage za anasan'le visage za ary an-tokotaninay fa tsy andehany amin'ny douche za andeha nasata mandeha io raha tsy mandeha rano ohatra zay vao tena losa nasa tarehy de raha tsy mandeha ho ny rano
Anasan'le izy zao dia hijeran'le résultat isika rehetrarehetra miaraka hoe ahoana ny fandehany. Anasan'le izy mbola afaka manazava tsara zay izy fa ozy am'le sary ao le mipublie koa afaka raha ohatra anao manana visage sensible tsy mazaka citron afaka tsy asiana citron fa nena zao nasiko citron satria ohatra ny hoe nisy tache kely zay teto dia tiako asorina io tache kely eto zay eto hoe nisy tache indraindray le izy moa zany tsy hita dia indraindray rehefa reraka za dia tonga le tache dia iny zay nanasiko an'le izy citron misy tache kely miakatra eto zay nena tache kely dia iny nanasiko ana citron fa raha ohatra hoe tsy mazaka citron raha ohatra koa ianao zany olona manana visage gras tsara koa zany io citron io manala ny reny menaka be amin'ny tarehy reny ohatra anao manana visage plutôt gras zany. Efa io le rano raha bebe tsy mandeha ny rano fa nakany raha bebe rano za lasa aloha fa misy lamba mitapy reto dia anasan'le tarehy za zao asa aloha oui 1 2 raha bebe mba dimo rano e zafady tagnako lasa tsy mahita zavatra za tsy mahita ninino tsy hitako le rano e zafady dimo amin'ny tagnako dia eza le rano misy sesy andro ba izao raiz mbola misy savovo saraka vala maro be kelikely tenda koa oy tonga dia dimy karaoty raha bebe vetivety That's vetivety dia iny nakajay yeah Panuka. Gastelo Tudo escofes. Escofe na rova. Eu tinha um sulamo, eu falei que não ia fazer. Tarik, paling betul. Ya. On va la raza. Pendant ce palin, essuie-tout. Essuie-tout la bébé. Les mouchoirs, les abeilles, les taratas. Oui. Tu les moques mis savon de. Maintenant on a sorti. Sartra afaka be le savony sartra afaka na kobanina tsara mihitsy aloha kobanina tsara kobanina tsara efa afaka be le eo amin'ny tendako tena mbola tsy afaka tsara keo tena mbola eny fe misy savony le izy tena mbola
Satria tsisy savony tsika dia inona no sapony lambanao. Rehefa ataoko avy eo. Sana mbola kobagna. Mbola kobagna. Oui, oui. Wala menaka. Dasa. Ambony agny akia. Jereva amin'ny chambre ako. Zay madio tsara zay ha. Ligny lambanakazy hafa azafady. Sasa mindeha an-tragno e. Aya. Ah. Tanarô. Mazavazava tsara tare. Tsisy filtre ty vidéo ty ah. Tsisy ay, legny azafady e. Somary karaha legny lamba jiaby. Tsisy filtre vidéo nakaty. Tsisy filtre. Donc, afahako amizay. Izy hitanarô io résultat vidéo tsisy filtre io ah, tsisy filtre na de ray azany. Tsisy filtre, tsisy licence, tsisy ninona. Tonga de hoe vidéo naturel be zao, tsotro zao. Io izy. Io ny résultat n'le izy teo ah. Maha antitra izany. Possible. Arakaraka fahitanao izy sa. Naka le raha mahatsara no. Zare afaka tsy magnano anao. Hitanao hoe mahanitra izy. Afaka tsy magnano anao. Choix-n'olo samby amin'ny choix anazy. Fa za fo magnambara hoe io le raha. Io le raha. Maza sopalagna ndraiky zay. Voilà. Nadio ndraika. Tsy zay. Za bokalisy. Nadio be le tareko le. Za teo aloha za nagnano izy tia nisy tasy teto e. Tonga de igny koa lisy nagnano. Ay malele sopalagna mbola ohatrany mandomando za azafady. Io le résultat n'le izy teo ty oa tsisy filtre ty vidéo ty ah. Io le résultat nisy teo. Io ah lisa tsara le tare ah. Ndasa mbola misy raha malotoloto le tanana. Lisa tsara ny tare. Tanareo io? Ako akaiky be. Io. Malama tsara ny tare. Malama tsara. Io. Bien éclatant hein. De après n'ty amizay anao zany avô manao an'le crème, manao an'le rituel du jour-nao amizay rehefa madio tsara ny tare ah. Za zao amizay andeha appliquer sérum du jour ah, crème du jour ah. Sy ny tariny zay za vao manao maquillage raha ohatra ka anao maquillage. Fa raha ohatra zany za tsy anao maquillage. Fa raha ohatra zany za tsy anao maquillage de mijanona. De mijanona amle soin. Afaka zavainao ny fomba fanamboarana azy masta. Efa nazavaiko ty teo ah. Efa nanazava be ela be kiza zay ndry vao tonga. Efa nanazava efa ela be za. Zao ny résultat n'le izy teo ah. En direct nanaovako an'le izy teo ah. Ity tsy fitadiavam-bola akoriny ah. Na hoe mivarotra tsy mivarotra fa ny zavatra hitako hoe satria le izy vao tamin'ity herinandro ty za nanao anazy za zao 3e fois za nanao an'le izy zao hitako fa tena hoe nisy résultat be vetivety le izy de zay no natonga na mizara an'le izy aminareo. Fa tsy hoe mitady vola za na hoe mivarotra tsy mbola mivarotra aloha
fa zavatra naturel daholo le zavatra nampiasaiko tao à part le savon zany. Voilà. De ity vidéo ty vidéo tsisy filtre na de iray azany. Tsisy filtre, tsisy volomaso eo ambony tanana, tsisy volomaso mandendeha, tsisy molotra mandendeha, tsisy volomaso mandendeha iny, tsisy filtre. Tsisy filtre io vidéo ty. Tsisy filtre mihitsy ty vidéo ty. Voilà. Zay le izy. Fa tiako amenana tsara ny ity visage ty amenana tsara. Tena tiako be kosa aloha ny résultat le izy. Tena hoe madio be. Tegna. Ny olo ziaby tato nagnano aminay ato. Bodlali. Tsara. Tanao bouton-nao io asianao rano, tanao ranon'ny vary. Tanao ranon'ny vary igny. Ambelanao vary igny, ambelanao ela de bako amizay ranon'ny vary igny apetakanao amin'ny tany izy bouton-nao jiaby ho afaka. Voilà. Voilà, izy avereno jerena ndray le vidéo anareo tsy naharaka. Ho anareo le tsy naharaka, avereno jerena le vidéo teo de hitanareo ao le fanazavana anazy rehetrarehetra fa tsy fafako ity vidéo ity. Voilà, zay le izy teo de andeha karakara amizay za zao ny sasany zao misy mampiasa savon nosy de ny sasany misy mampiasa nenazy zao Dove ny ampiasaiko Dove tsy nampiasaiko de misy koa zany mampiasa tsy haiko zay savon mety aminao zany savon fampiasainao. Ny volo koa raha efa lava be ko. De ho anareo zay tsy nahita an'le izy teo bonjour 4 fois par semaine ny fanaovan'ny le izy azafady afaka ataonao 3 fois par semaine anao manao anazy 3 fois par semaine anao manao anazy fa hitanao eo ny résultat aminao tena éclatant bien le visage nao tu peux porter ton visage sans maquillage comme ça tena hoe tsara jerevony voloko inge ty zao ny voloko efa lava be tanareo lava be io le izy amikaja ao anatin'ny perruque lalandava reo tanareo ty zao ny voloko naturel efa lava be mihitsy tena efa lava be ilana ihany ny perruque satria afaka manao soin tsara ianao ao anatin'le visage nao visage mihitsy zany ao anatin'ny volo ile anatin'ny perruque. Iny voloko efa lava be zao tena za kosa aloha tena miaika amle résultat le izy tena miaika reto tena miaika ary tia tena zao tanareo manko izy zao ianareo tena hitanana anao masque de hitanareo en direct zany anasan'le izy tena zao tena madio ny visage zao za hitanareo manao vidéo sans filtre zao io ny résultat tsisy fond de teint tsisy poudre tsisy filtre ny vidéo fa zao ny résultat n'le izy teo zao za kosa aloha tena miaika an'le izy za misy menaka zay nampiasaiko tatotato de mitesta an'le izy aloha zao fa tena ohatrany hoe tena lasa lava vetivety ny voloko vetivety kely de lava mbola alolo mitestesta kely aloha za ny namako zavatra rehefa hoe zavatra tsara hitako hoe misy résultat tsara zay za vao miteny aminareo hoe zao le izy ena zany fa za tsy te miteny zavatra tsy raha testeko aloha nena testeko de zay vao miteny hoe zao le izy za vao boka davy tsy madio be sorako iya essayé baka iya niala tegna vraiment mazava tanareo soranakaty zany izy ty mbala vofoha sora jiaby mbala bongbong tanareo boka izy io nagnano izy ty tio
ambesa zaveko aminao boka pomme de terre, savon, bakô amizay kobambary, ambesa zaveko aminao boka izy. Tegna vraiment. Bon voilà, ho anareo zay tsy nahita an'le vidéo nanomboka tamin'ny voalohany a, averenjerena ny vidéo dia hitanareo ao ny fagnazavana ny rehetrarehetra le masque mahagaga be nataoko teo le masque mahagaga be nampiseko anareo teo dia ino zany le izy ok dia zay ny androany dia andehanao beauté amizay za afahafa be mijery anao tsy makie marina ay ouais mila mizatrazatra hely anao zay anao vozatra zinao mila mizatrazatra hely fa karaha io za tsisy maquillage ary za tsy menitra za tsara menitra misoranaka za hitanareo io olo farany zay tsotra amin'ny fiainana andavanandra fa amin'ny maha tansimena za zegny magnano maquillage igny boka tansimena igny araiky maquillage igny fa za zio hortensia fa tanke za hortensia zegny za ty tsara menitra misoranaka ty olo ko tegna mahay za ty naturel fo antragno naturel fo za ty amin'ny vadiko ato naturel fo na tsara sorako na ratsy za fa karaha io fo azinao fa za fo zegny izy koa fa tansimena koa fa avy mianjika tansimena fa avy boka le maquillage azinao tansimena boka igny azinao tansimena raiky le compliqué igny fa za hortensia ty za ty faran'olo tsotra ary faran'olo tsotra fiainana eky za hitanareo io faran'olo tsotra fiainana fa tansimena fo zegny inty be maquillage ratsy tansimena ty koa fa tsisy maquillage drako fa karaha io aratsiagna anazy drako ratsy drako fa miavita mitady vola aratsiagna anany ty lavangegna lafo be lafo visage hitanao ratsy ty io voilà donc karaha zegny io sora ty koa fa tsisy maquillage hitanareo ratsy be karaha io fa vadiko ndraiky mahita za tsara c'est le plus important pour moi na olo jiaby mahita za ratsy tsy magnino fa vadiko koa fa mahita za tsara zegny fa important aminakahy izy ka za famoarandraigny vadiko mivolagna tebely fa pare aminakahy zay tiagna volagnin'olo zay mitombo tarehy zo olo koa fa tsy tianao zegny hitanao ratsy fa olo koa fa tianao zo hitanao tsara fo voilà donc tsy atsaragna ny tarehy ny raha ilaigna amin'ny fiainana fa confiance en soi voilà na karakory anao koa fa managna confiance amin'ny aigninao managna confiance amin'ny mentalinao anao zegny tsara fo la beauté vient de l'intérieur. La beauté vient de l'intérieur, mais la beauté n'est pas extérieure. Et puis la beauté est éphémère, les amis. La beauté est éphémère. Beauté, ça vient de l'intérieur. Bonté. La bonté épuise vos beautés. Voilà. Donc, zazing faranul tsutra zatenga ultiem karakara tarehy ndeka zatem karakara tarehy. Fa presque produit ampiasaiko naty naturel aby naturel presque naturel za ndraiky tsy tia magnendagnendaka tarehy za tsy tia magnano raha hoe magnendagnendaka tarehy mandroboka tarehy non naka zegny mikarakara mitaiza no ataoko voilà marigny zegny te magnifique zoko bien dit merci beaucoup voilà agny zegny naka za ty faran'olo matoky tegna naka za matoky tegna naka za ty tsy mijery ataon'olo ratsy zegny io farany raha tsy jireko za mavita magnaratsy soranaka devant anao comme moi aussi je peux être belle je peux être moche karaha olo jiaby même moi des fois moi je me trouve moche des fois na za tombo ndraikindraiky karaha tety moi oui vlog moi nagnano akory anareo tsy karaha zegny za karaha zegny ndraikindraiky za karaha hitako ratsy ndraikindraiky za hitako tsara arakaraka ny humeur zegny ndraikindraiky anao koa fa reraka be igny soranao jiaby karaha ny vilambilagna moi ndraikindraiky antena hita antena ratsy na antena tompony mahita zegny fa ndraikindraiky antena hita antena tsara fa zegny ça ne compte pas tout ça dans la vie les amis zany ihany magname conseil anareo un bon conseil que je vais vous donner managna confiance aminao anao managna confiance tapatapaka managna confiance aminao anao et puis l'âge na ino quelque soit na ino raha mitarinao na ino ça ne compte pas fa confiance anagnanao no mitondranao amin'ny fiainagnanao confiance anagnanao amin'ny aigninao confiance anagnanao amin'ny tegnanao no mitondra ny fiainagnanao fa io tsy hoe za mila non fa izy ndraiky ilaigna le mikarakara tare anao mikarakara igny zegny vomaika mahay mampitombo confiance nao amin'ny tegnanao io tsy angovo be
anao nafantatry za tia musculé za olo fatra za olo tsy agny le raha fa ato raha jiaby confiance en soi no source mampanjary anao ny fiaignanao source afahanao miactiver miactiver onde positif amin'ny fiaignanao la confiance en soi afahanao mamakivaky misedra ny lalagna jiaby zay imboanao confiance en soi ato na olo foeky anao na moyenne taille na lavanao na boribory soranao na lavalava soranao atsika jiaby namboarin-jagnahary samby amin'ny fomba nagnamboaran-jagnahary atsika jiaby fa confiance en soi no mitondranao amin'ny fiaignanao tadidio tsara zegny confiance nao amin'ny aigninao azonao aza mavozo ataon'olo ratsy zegny aza mavozo ataon'olo hoe oh anao te moche non zegny c'est pas là anao mila matoky tegnanao voilà agny za karaha ataoko za magnano zay raha tiako atao za libre be za afaka magnano naturel karaha hitanareo zao za afaka magnano vidéo sans filtre fôtony za ho matoky tegnanaka za afaka magnano vidéo avec filtre ko si je veux être autrement azonao fa io zegny le magnano filtre aminaka ndraiky magnano maquillage tsy hoe tsy fatokisan-tegna riavako tsy fatokisan-tegna fa fafinaretagna le raha tegna hoe asambaragna ho anahy mihitsy le magnano maquillage tiako le miovaova tiako le azonao le za je peux être qui je veux à travers le maquillage je peux être qui je veux à travers les changement miéblouir ces états épanoui za zegny magnano regny igny zegny tiako za tia personnage maro tiako za miovaova igny zegny naka zegny tegna hoe passion le raha passion fa tsy hoe tsy fatokisan-tegna no agnanaovagna regny matoky tegna tsara za matoky tegna atokisako tsara soranaka atokisako tsy hoe soranaka atokisako fa za mihitsy le raha agnatiny aignanaka le confiance za manana confiance aminaka za manana confiance aminaka de za libre je suis libre de faire tout ce que je veux libre beza je suis libre dans ma tête ça c'est complexe j'ai pas de complexe du tout mais aucun complexe du tout ça je n'ai rien j'ai pas de complexe voilà voilà anglera donc tiako izy mazava tsara niany ty tsisy inty agnanovagna maquillage tsy midika hoe ka hoe manitriky tache manitriky zegny hoe non fa passion le raha sady le image iny transmena koa zegny amle maquillage extravagante izy igny personnage transmena de igny le tadiavinareo igny le hainareo transmena baka le hainareo rango zay fa ambadiky transmena ao misy viavy ty hitanareo io viavy io tsisy maquillage tsisy filtre tsisy nino amin'ny fagnevanazy amin'ny mentalité nazy izy no nagnamboatra le personnage transmena le tianareo azonareo agny zegny le raha agny zegny le raha izy zegny za le hortensia de transmena le personnage hitanareo le excentrique BP miovava perruque et tout ça igny zegny ça c'est mon boulot ça c'est une image que moi j'ai créé moi-même Hortensia voilà igny zegny image le napetrako amin'ny public fa derrière an'io zegny misy za ty viavy matoky tegna koa za ambadiky izo na tsisy maquillage na tsisy perruque na tsisy matoky tegna anazy tsara bekiny voilà io zegny izy io izy en personne voilà agny zegny tiako nagnazavazavagna ni commencegna vidéo ty niany marandraigny nagnano masque tout ça fa ilaigna ny mikarakara tareky ilaigna ny miteza ny vatagna za zoti amin'ny taonanaka zoti bon misy ny sasany ka tsy magneky hoe za zoti mivolagna za 40 ans za feny 40 ans tamin'ny mois de novembre igny angala 41 ans novembre dika zay mbala 40 baka drako azonao mbala ela agny 41 zegny misy ny sasany zay tsy magneky fa insistendreo fo ianao senga tsara magnino afaka mitomboenao fo zo fa merci aminao mampitombo zo tiako fo izy mampitomboenao fôtony mivavaka za mizagnary mba hatatra le nampitomboenao igny tsy agny le problème misy ny sasany koa zegny mihevitra fa hoe za mipublie za hoe 40 ans hoe complexenao amin'ny taonanao zegny fo iriregna sanandra fiera za amin'ny taonanaka riavako fiera
fiera za mitagna comment so dady anao moi za ko fa dady anao fo tara za fa dadiny za telo anao ndraiky tara anao za tsy commence ho dady fa za efa dady azonao tsy commence fa efa dady oka za va nikoragna dadiny za telo za bako za nagnaboaka rô za fio teto fa tsy anarô nanery zaho matoa zo boka koa dika zegny fiera za amy raha mahazo fiainagna anaka fa narô misy volagna hoe complexé zegny firiragna eto fiera za anarô tsisy nivolagna aminaka hoe aboa eto hoe ino fiainagna ino zafinona za tompi nagnaboaka za misy zafy zegny hoe za tompi nagnaboaka io zanako hoe zanako fa be fiera za amin'ny fiainagna amezanzagnahary za tegna fiera za amy taognanaka zao ty za fa misy zafy fiera za amy taognanaka zao ty za fa nabe zaza fiera za amy parcours naka boka amy tany naviako za zanakan'olony jaly zanakan'olony renireny tamy lalagna na amy fiainagna anaka zao ty za fiera amy parcours naka za fiera amy parcours naka voilà hoanarô jiaby isanandro io mivolagna hoe zegny hoe complet matoa zo boka fiera za ary io tsy maintsy volagnico fo fôtony zo tendance amizao ty anao zegny magnaboaka taognanao hoe malgré ton âge tu peux être comme ça magnamia moral olo aza mijano hoe ka hoe za ty fa mitogno karaha ty ka za limité non ne te limite pas à une chose ma chérie la vie n'est pas limitée ka hoe anao zegny kofa certaine karaha ty anao karaha ty zegny antony agnaboako zo mba magnentigna olo za hoe bouge anao tsy voatery anao mitognognao ka hoe anao zegny fa vita io azonao voilà agny le raha fa narô isanandro mandeha mivolagna eto ny sasany hoe isaka teteky zegny fa andeha volovolagny 40 nefa anao amin'io mila ampitombo hoe foboka legny tianao tsara mampagnino za zegny tiako fozy na ataonao 70 ivavako amy zagnahary koa za mba ho tatran'zegny 70 zegny na ataonao 100 tsy mampagnino za azonao tsy mampagnino za tiako fozo agny le raha donc zegny ny vidéo tsika niany magnazavazava ny raha tsy mazava aminarô boka aminaka voilà engane ho tratrantry mangataka amy zagnahary zegny miangatahigny amy zagnahary antegna ho tratra antitra mikokokoko matoe mangozohozo amin'ny tongozo koa ho tratrany zato taogno ho tratrany zegny ny fangatahagna antegna olombelogno ty ho lava velogno ambony tany zegny ny fangatahagna anao olo sasany anao manity izy amy taognanaka eto ty anao tsy idoko iofo fa anao koa itombo koa taognanao koa isora zagnahary ary mivavaha amy zagnahary isanandra mba hazo taogno agnabo anao tsy ho faty bonera zegny ny raha angataha amy zagnahary efa nandeha teo ke le fagnazavagna an'le masika efa nataoko teo le fagnazavagna an'le masika magaga fa averenao avy atramo tapako ty vidéo ty rehefa aveo de hoanareo zay tsy nahita fagnazavagna averegno atragno voalohany le fagnazavagna le izy de hitanareo aloha ao ny fagnazavagna ny masika mahagaga voilà de io moa efa résultat hitanareo efa za hitanareo io zao tsisy filtre tsisy maquillage tsisy poudre tsisy nino sans filtre vidéo tsika niany sans filtre bon za jeudi amizay andegna amboatra zay za vo andegna ny rituel du jour naka moi misy sérum fampiasaiko sérum anti-âge de misy crème ko fampiasaiko crème anti-âge de zay za vo magnano crème solaire de raha tiagnano maquillage za magnano maquillage raha tiagnano perruque za magnano perruque raha tsy tiagnano perruque za tsy magnano perruque arakaraka ny tany imboako fa misy rendez-vous za tsy maintsy magnano metimety agnatin'ny 38 naka karaha zegny le raha za zao koa navy karaha ty en tant que temps semaine baka ataon'olo famaran'olo tsy temps semaine za tsy maintsy magnano temps semaine transformation tsy maintsy mandeha ary io passion naka ya olona Marcel no manakina olo lava zay mankafina merci anareo mankafy za gasy misy problème aminazy be problème tegna problème amitsika gasy mitogno zay raha ataonao mala gêne anao zokona za ndraiky fa nazoazo togno edy fa esprit naka zegny gêne
État d'esprit, la jeunesse, c'est pas l'âge. C'est un état d'esprit. C'est ton état d'esprit qui te rend jeune. C'est pas l'âge. Peu importe ton âge. On a 70 ans, on a 80, on a fir. État d'esprit, non, nous, jeunesse, non. Ça, c'est pas l'âge. On a causé jeune la landava. On a, t'as de la chance d'être jeune plus longtemps que les autres. Ah non, hein, zélera. Bon, mande par étape ni ratontsika masque aloha naseko anareo androany dia manaraka ndray za manaseho anareo any zavatra hafa masque ndray aloha androany dia manaraka ndray le crème sy ny tariny zay aloha ny androany ni leçon du jour tsika androany managna confiance am tegnanao anao managna confiance am tegnanao anao managna confiance en soi c'est la clé de la réussite. La confiance en soi, c'est la clé de la réussite. Et je vous dis, et j'en suis la preuve. Voilà. Voilà, Anglera. Fana inra vlagna narole, tanarole le pangaratsy hoe zo. Io tsasakagna zaho itady volana ka. Tan semaine timba magnano Ramadan dako za fa za jeudi na fotoagna. Tondrika betsoboka donc nanapaka. Voilà. Magnano Ramadan tsara za. Fa tondrika betsoboka. Agny le raha. Ke karaha zegny ry havako anareo zegny ny raha masoa hely fampizaratsika eto niany. Donc voilà, naka le raha masoa no atao. Transmena vidéo tsara. Exactement. Voilà. Anglera fa de magaga ne olo sasane. Fa de tegna magaga. Tegna mahagaga. De romits mikonty tegna mikonty magnano konty be. Romits zegny niteraka anao ny konty na he hoe tsy possible anao tognonao zegny hoe fa anao zegny tsy dirako larigny fa igny problème nao ko fa agnano mathématique amin'ny fiainagnanaka problème nao fa tsy problème naka. Voilà, za mitazigna fo koa. Voilà, Anglera. Ton semaine, passe une bonne journée à toi aussi, Ayat Kaïssa. Top bro, les Indiens. Les Indiens. Mantera. Voilà. Efa pankafianao hatramin'izay mba valia mbala tsara rakô mbala tsara be kamisa boucleria. Na hereraka sora zegny amadrako normal fa ela niasany izy ty. Normal izy koa reraka sady mbola vofoha koa antegna ty avy nagnano masky normal izy koa reraka maro be tany niasany. Fa za ndraiky mangataka ninao mba tsy ho reraka mandraky zay ny soranao. Enjigna angatako aminao zegny angatako amin'ny Zagnahary. Fa izy ty boka fa ela niasany izy ty ke à un moment donné misy fotoagna ny raha jiaby. Karaha zay le raha. Fa tsy tambagna antegna zegny mikarakara magnano tsara ary tsy mampinjigna confiance naka amin'ny aignanaka volagna nataonao teo igny. Vomaika za agnabo vintigna fo. Na ino raha volagninareo na ino vintigna manonga fo. Vintigna manonga tsy mampangorihoro lohanaka, tsy mampangorihoro velotegnanaka vao maika mampiakatra rizikinaka. Voilà. Donc anareo mbelako amizay bonne journée nareo za ndeha hikarakara amizay. Boka eo koa za magnaboaka photo mahagaga. Ny ramatoa mahagaga. Gaga koa nareo niany da photo araiky andeha boka koa eto andeha hikarakara amizay za zo andeha hiantsika tansimena. Azonao hortensia andeha hiantsika tansimena. Tanao trombanaka boka tansimena. Azonao andeha hiantsika tansimena za io ka nareo miarako amizay za andeha hagnano osotrosotra mahagaga amizay jeudi. Vita ny entretien mahagaga andeha anao osotrosotra mahagaga ny zao tontolo zao. Zay bye bye daholy de bisous anareo rehetrarehetra zay mpankafy tansimena.
bisous anareo rehetrarehetra zay tsy mankafia, bisous anareo rehetrarehetra zay manome compliment tsara foana andavanandro, manome torohevitra tsara, bisous koa anareo le mpanaratsy lava ato e, bisous daholo nareo rehetrarehetra. Positiver la vie, n'oublie pas, confiance en soi, c'est la clé de la réussite. Voilà, c'est une leçon du jour de Kanyani. Azadinga. Mananga confiance. Voilà. Zokna kasitine, une vovo zoko. Azam se justifier bon non marakalazinga. Bisous. Non, si c'est justifié, fa manazava satria efa maro be le gua. De ba mikoragna koa antegna zegny. Magname hevitry nakamanokagna koa zegny za mikoragna. Voilà. Donc zay le raha tsy antokoragna maro fa amin'ny magnaraka koa salut minaboly makoa ino vovô tsara be nirany minaboly makoa farany teo anareo jiaby fany ato. Mandiana amin'ny page ny minaboly makoa fa talentanazy tegna hafa miavaka ary tegna miavaka tsara be le œuvre, bravo à toi l'artiste minaboly makoa. Kakakakaina ki bisous kia bisous nareo rehetrarehetra de bonne journée fa maro be bonne journée nataoko teto sy bisous zay a tsy mety afaka tsy mandefa message foana de tafamaly foana za. Voilà anglais raha. Alors rehefa avy eo ndray a image hafa ndray nitatsika boka eo a en semaine tes blagues soignent la tristesse. Merci beaucoup Patrick Billy. Za ty kafaran'olo tia magnano blague za hitanareo io. Tia mampitokikolo, za tegna tia mampitokikolo. Marina zay ok. Allez, bye amizay tsika jiaby. Bisous aby amizay nareo jiaby, bonne journée jiaby. Legny mbala tia hitan'le masque teo a, averenao voalohany le vidéo de hitanareo ahoana ny fanaovana anazy, nazavaiko am'le vidéo amin'ny voalohany ao le izy. De azadino ho anareo a zay anivelany a mandefasa vola amin'ny tap send a. Azahoanareo bonus en premier envoi io sady ambony be ny taux d'échange. Télécharger ny application tap send de appliquer ny code promo mena azahoanao bonus en premier envoi le izy. Ok, zay daholo a de bye amizay are. Ay de azadino ny rendez-vous tsika amin'ny Tamatave amin'ny la famille non Moramanga le 29 a. Miaraka amin'ny Big MG io a Moramanga le 29 mars, Tamatave le 30 amin'ny la famille grand complet a, de le 31 mars festival de la beach de ni le 1er a Bevalala, Sita Bomba, Itosia, Coliseum. Zay ny rendez-vous tsika. Voilà.